Ya vi ele tu ne vai ngala fiafi ya tsetso no ya wa ya tsacho tso pokalamen ene ya fiafi testimony awa ya po me fe tso por se fanga male olang ar sangata amene ya tsetso no ne vai ngala fiafi ola o amataine tsacho se tsalo amene ya ona fawa wa ile tso pokalamen ya fiafi ya le tu ora macho tama fa tsaitsele lo lo fumla wanga le lei wa ya foi macho municipal vaenga por calamere ni ya sa tama testimony awa ye po me foi tupula macho wala macho ya ni la langi wala aulo fio tama ye fa pio na ya ilo fio na macho no ni por calamere si olon fai wina fa manuel fa ngolo fa na tama ngata foi le wa foi se ma wa foi ni por calamere fio la staff ni la langi fa pio na mafuta ma ya yang le la fio fa mala mana mala wanga pa ia lau upule ne ya fiafi ine ya tofisi e mata fa manu yanga mayati oilo mata watua fa manu ye fa ngolongo la fa na fa sisi ilo fa manu ye lau uputama ine ye fa pio na ngone loto lau fa na mata usta ye fati no lo lava fina ngalo ona o Yesu o wole mavala awatwai amen ma amen. Praise God. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Yavi yele tu ne vai ngola fiafi tsacho ne vai ngola fiafi tsacho ye for tsacho pokalami o le testimony awa ia por swinga for so fuanga male olanga ile tu sa foi mal fina ngalo le atua le fanga ina lo se foi ya mese foi lo wola e fanga mola na fi au mala na ngalwenga amen yale ngata foi le ya ve tsacho matsali ma fa fine le atua yo tsacho ne vai ngola fiafi ya fatalo falo ya twa sunga fatono le sunga preta ngata foi le ya o le fatua ya mese foi le ainga ye fatalo for suno for fa fe ngainga fatua wompa anga for ne por kalame ya fatalo for ne vai ngona fiafi sunga tsaitaya bishop Elia tamai ya anga lele atua lo fa fonga fa manuele atua la na upur faso ina ne ya fiafi ya tsatsonu ya ani seno tsatso mananga le atua ya tsatso tere malama lava po fea o yai fina ngalo le atua lo soifua ya mese fo lo wala aya ya tsatso aya mana ye tsatso oli tsatso fia le upole atua ya tiri fa amala malama aya le nganga le atua ya tsatso ya por kala mema plan le atua mo lo soifua ya mese lo wala ola ma wala tsato si faita wa ile evangelia Luka lo nta upulos fumelua alona fai upu ese fulu maleono fulu maleono o alwa ko lava masuma fetus for values ona o tsaitari tonu ne ya ole wa tsato ye fo ile fa mo fo ya pole la langi ato ile tsato lata ile asuma liu ole ngai for tsato le fa olam popo nga ya mese fo ile famna tuina fo ile langi ato ole maliur tsato le fa ola Yesu Kristo mese fo ile pase kana fa fo Yesu malona also amen e ke ngofoma o teno fa we mo ma fo fetsa we no natus ele ilo se tsangata amen ni me ole atutu puilo so ifuanga male olanga lo fa pe ona yeso ifu ai telo tsangata tsa mate ile ete pole ale ase bala awe ile tsu so ifua ala fo le ale afo se me ole atupu foi ile olanga mar so ifuanga lo so ifua ma olai ai atsato tilo ne matsato va ai fo ile afionga pa ya le tsu I por kalame Yesu na fai lo Yesu au so ele ngata foi lo moto ngata e fia fa longo ya onga Yesu le on fe Yesu le pase ka mauna so amen e ka uma ye nga le tapenanga ma fu fong fo ye le atu lo na tali e tsota se Yesu Kristo amen ke le foi nga fa Paita wina nei tu si tonu fo yo por kalame ya Samoa mua le aso fa manatunga o masani e kalesia tsaitas ona ole fea ana ole a fengele ngoa amen ona ole famna twino ole maliu malsoe ole tapena fo ole maliu tatso le fa ole Kristo amen ia wa mahasani ele lalo langi wa mahasani tangata uma mase fo tangata tono e kalesia wa mahasani alato ole asamoa mo ole asfamna twino ole maliu tatso le fa ole Kristo fa lo ile Yesu lo na so
o langa lasi ai lea pole la tau lasi whamanatunga ia whamanatu ele la tau toi sapa la tau toi tau mawhtanga ma la tau ali whaola pole la tau matai foi whai loa ia Yesu lona au so koe pau lea ele koe skemi la koe a ai whaatasi ai ele koe mau foi saso la ko ke whewa ai ele koe mau foi saso la tau titala no ai ma fitu whai loa iai mea wa whai loa ele atua ilona halo Yesu Keriso amene awa ma ai lau bia ile plan ele atua ilona atali amene ma fata o tonga foi o mea wa whai loa ele atua ia Yesu Keriso o inganga ke ma fa pe e ka make ka ngakale kai me ilona soifua te me vala au ele atua e ka make fa ka ngaka pero le ale tu langa vengale pe fiane matua lona soifua ai fia foi ni yaso lona e ola le nei lona langi amen ai au tilo la le plan ne wa fa le wa fa pe ona fa i lo Yesu lona also le fa mai il foi a wow te fe auto oi fe pules fuma solo na la wai le alfa pulan fa mai ona o lo manao watele lava lo manao my aile nei pase kam auto a ole yo o lo tinga amen ya fa me Yesu le so ole na tule Yesu lo na auso to lua peterum e va aile le me e a fa ni fasino Yesu le me e fa ile la to pase ka pe fa to la to tau saminga amen a fa mai la fa me le tsala Yesu le auso Femai, olo manao, watele lava lo manao, my aile nei pase kama oso, awa ele yo tinga, amen, aya. Fai loa Yesu mea umale auso, aile itutupu, amen, ele kukupu mai alo olu manai, na fai loa Yesu, ngai loa Yesu le taimi, male yaso, vala oia malona auso, na sila fia fo Yesu, le taimi mutsa ilana, lana misiona ile lalo langi nefe mai olo manao watele lava lo manao moi aile nei paseka maoto aole yo olo tinga amen aleka makele au so pole ale wingo le kala wa feta la Yesu ya ilato pole ale wingo le so no anga Yesu fe mai mo ya fingeningo mai olo manao moi aile nei paseka maoto ale yo olo tinga mana tua foi na o Yesu lava ngake sila fia le mana onga le atua lon sama amen e fai loa le atua ilona atali le atua ya Yesu lona alo o Yesu o le alo le atua e na sila fia fo imea fai loa le atua ya teia a famela ia le fe points mona wa o te fe ya te oto o te leto ai lava se ia o ina fai u le malo le atua famela ia Yesu o le famela ole yo na tinga amen ole lako lasi tala noa lea male lato lasi tau sami fatasi tali sua fatasi malona auso ale yo o mele kai me tinga ai ole tau tala Yesu ile me ole lu manai wasila fia Yesu le tau no unga male lu manai o me umola atupu lona ilon soifuanga ola ile lalo langi amen pemela ya wa otfeati oto o te leto ai lava se ya o ina fai u ile malo le atua amen ma se longa umati ngama popua ngama fai ngata ole ia feta ya amen ma se longa fai kwa fai me umelia ile malo le atua fa kwa fai me umangi o kinga ma me ole o ya te ya ina ua fio ile langi amen o ile tato tele o fai kawa kwa vapia ele msesio mala malama il porcalame ele atua ele fa msesio mala malama au so e wo ya ve Yesu la tomatai la que le ore me la o ya Yesu o lo ngalu fa tasima Yesu o lo ai fa tasima Yesu o lo fa so fa tasima Yesu ai o mala malama au so ile me ole o so ifanga la tomatai amen ai o fa lo ya wasila fia Yesu ole me muli ale la totia tala no mafitufa e malona au so famalo si ma ya fai lo ya me ole atupu ma me ole fa me ele ma fayonga wa te fa te oto o te leto ai lava se ya o ina
fai wine le malo le atua o ti nga mapua nga le wa fa tali Yesu la to na te fetaya ia le fe me o ki nga mapua nga me o sa I pese ia se ia fai uai le malo ile malo le atua amen o fa akali Yesu o ono sa Yesu wa fa pale Yesu iona pua nga matai me o ai fengata ele fengo fie ako me vea kako ele fengo fie amen e o aska mai sasa e kaulo ka kingo e o aska mai se me e ka ke no e ka e falo atu e taulo ta fai ai tinga e fa penale mana onga le wa no formal ta tso di falo Yesu fe me nga ke o lo manao wa tele lama lo manao e mo ai nei pase ka moto ai le yo o mai au le yo o lo tinga amen ai le yo o mai fa fita uli ai le yo o mai puanga au le yo o mai le le mata hita le langi ya Yesu onga wa onga ai mai se foi o fasino manga Yesu ile soifua e aona soifua maola ile tangata o le atali ima le fafine o le atua wan minga linga kinga ngaka ya onga Yesu e ola o farsayo e ola o tusi upu o la ko nge le kai fia ya onga Yesu onga femela ko e fia poto le li faola me e fia poko Yesu ai le o yes tanga Yesu na tofi fa tasi mai mala to tonu nga luenga le tua e fa penga ma fo fongo tanga ta fa ma walunga e fa penga ma fo fongo tanga ta ele fia to ilalu e fa penga ma fo fongo tanga ta wanga o ia lava nga ke ma watu langa le ole fa langa fa langa oka wa makwa isili yakule fa pe foi ma Barcelona po ako nga to finga ala fe mela ko yo la ko wa au Yesu ele yeni manatu fa pe na Yesu fa pe o ia ole alu ole atua amen nga winga fa kasi nga ya mat polonga sa a wife Yesu ile ono sai fa pale o ati nga e inwe le li faula asia ngole alofa ya ti o ma utanga sala fa me ole yo o mayo tinga wo manga o ka ko ke tato ti ai fa tasi le nei wo manga ka ko ke ka sua fa kasi ma o kolo au so ole yo o mayo kinga lo fa pe onga lumana ile ni fa moe amen o le mela nga o ke ngofo nga mo kirikiro po le tu fa pe wow mai Yesu e ka make kanga ka pole ale ungolong se fo po fe bala awe ile tua ilo fo iola mai se o ka penga kwai le se me fa penga fa kari amen fa pe fa kwa ka fa ma o ngi ale kai mi fa lo fa pe mai ya ko lua masinga nga ko lua masinga me ko lua masinga no furu yang nga saulio nga avile ile oi o fala aule le tu ya ki oi wa fioma aya baba ai le faula a faya nga luenga fa missionary Yesu ke risole la lo langi ele fa pe me fa pe ku Yesu pe o fia ko pa ngele o le le ai o ile ke lo ko ile plan le atua ya Yesu ke risolo na e lo uma Yesu me atsu ale fu fa me Yesu e yai foi marka nga kale o le le laulau nga ki fa laka ya ki amen ai makua ia nga piu masemala malama yo sesio le au so amen ele o malama ila to se me tas power sanga tele malama na o Yesu ke riso nga ole ali fa o le malama ime umaya nga ai sabadinga amen pa mele Yesu o lo manao wa tele lava lo manao e mo ai le ne pase ka moto le yo o mayo tinga wa te fa yati oto o te le so ai lava se ya o ina fa ai wine le malo le atua amen me kele ko ai fa kasi ka ko kele ko kalangoa o le o walu nga wa wea e kali o wa e tali o tinga o le o walu nga wa wea e fight la walu nga wa o ke fight email at tupulo wa ilo so fuanga o manatu nga malangona yo Yesu o go fa pelia kalo fire Yesu ele mafai nga ku u Yesu le ale au so ale ka penga langa le ka penga ya SM la tu wona au so
ai alwe fa atino le fina ngalo lontama o ko mba fo faula yalele ungole la lolangi ile kelo fa ilonga fa ilo me e ko po afia ya me Yesu e ko po le nau tsa inga le ole auso fia mala masawa po le ale aso le akukupu nge me wa fetsa la Yesu ya ila tso afa me Yesu o fa ilonga kelo fa ilonga kele failonga failoa Yesu le auso o inga akova ai nge me failonga ako wiloa le walaka laka le aso le asua walaka laka le kako le keimi le keimi o le ukako ye keimi mut amen e fa penga foi la so va ai le fionga pa ye le tu ne ya fiaf ile tapenanga Yesu ilona ya foi so ifua amen e kai pe fa penga o le fisile kule auso Yesu e kokupua fe ya me pe o ke me fio mai Yesu pe o ya fio mai ames ele lo fo ya uya e o ya ngelu ele lo ya ngelu nga o le tu ala vai mala malama me nga ko ke fisile mai yan e o fo ina le ka penga nga Yesu le ka penga la tu o le auso ai fa pe ona lo che fatino me uma nga le nga fio mai le la lang ele fa ngo fia nga ka ka le Yesu fa mai ole yo utinga amen aya me ole yo utinga e sila fia ele atua me uma langa o yo le ye longa ku lona tua amen me ole yo kinga ko fia kala ngo kasi ya oko o ki ko fia faso o ki ko fia fa malo si au inga yo oko kuku mau wai ile me wo fa wo wai o zo mai o tu mau ile i me na o wa fai lo ya che o zo a me se o me va venga na o fai lo ya o kuku mau wai ile me wo wai o zo amen me na tango ile o ile pu faftai wa fetala ya tu ya o zo tango ile ne pu ma ya tufa ane ya che o zo wa o te fai ya che o zo o te inu awa o te fai ya te o zo o te le inu lava ile fore vine te yo o mai le malo le atua o plan o mama mea o mal so fanga Yesu o life focus Yesu ile kaini muli amen me le ingu se fore vine amen ole inu ya ifa afita uli matinga ole ingu ikinga ole ingu me o ona asia o le ka ko ke no ala me na o sa so di faula ole tau no o mame umana fetsa la Yesu lo na so ole me le ko ingu se fole vinge ole ale ko yese me so amalie ya Yesu ole ale ko yengi mele le ole fa pera ai paune mele la sabali le Yesu la savali fa fitsa uli la savali fa ngaka la savali le amusia la savali le ile fama le kawemu tsangata amen fa me ole yo o mayo tinga mai ona tango ile o yele ipu fafitai wa fetele ya tu yo to tango le ne ipu mai ya tufane ya te o to mai yo ko kango nge ipu yo ko kufa nge ya te o to ya kufa mai ya le mana afina ngare Yesu ya tofusia ila to mafa mano yanga wa fa ilo ya Yesu ilo na auso me umole ole alumana amen ole feme yo ko pa ole famna tunga le fala taino Yesu ko pa sekale a Yesu ole ko pa sekale a Yesu malo na so ole mana me se ko kalango akasi se ko va atasi akulonga au so ma ale yo mayona tinga wa tinga Yesu amen aya fala taino Yesu ma Yesu olo o yailunga le lau le tangata na te fala taina amen ole ka fe musua elis o ile la fe ya le me Yesu ya o ka ko fu ya o ka ko fu le o me fetsa lenge po se kala fu ya au na le tu e po se si fu ya e kale si po se wow ti a kono ya po se si e ka ngakale wa fa yo kala wo walu e fa pe o ina fe ya kala fifi o ina fe kala o ina fe kala shawa o le fe e fa pe nga fe musua inga e ke tilo mama ai ele o yele mafofongo fo ingale au so ise meole ole atupule la tomatai ai makwa imala malama le Yesu
Kwa sila fie Yesu le chau nu unga mamea Yesu. O ke le koe aia langolea. Ke le koe ingu se fole vinge. Amen. O ke le koe ingu ke le koe ai foi fatasi mauto. O ke le koe langa paune mele walo Yesu o le talingo na puanga. Amen. E le tangata sa o le tangata ami o tonu. O le tangata le se mese se ai. O le tangata o le foi malama le tonu ungo mea uma. E fea ngai ma puanga, e fea ngai ma tinga, e fea ngai ma tawe munga kangaka. Kalo fai ya Yesu malona ia foi fina ngalo e nei fa pea nga au ngata Yesu e alu e tali puanga ma finga ta e nei au ka kwa ile ai ma se fa pea me e fa mole ole o mai o mai le kai mi ka ke e fa pe ngas o ka ikanga o ka ke kanya ko vi ui fa mole be fe adu la ka wo ali o le ko o kaya o mai le me ya e fa pe na Yesu o le tangata makuai ono sa ima ona ole alo fa ile tangata ngasala ole alo fa ya ole alo fa ya tia ka ko malava ole alo fo Yesu le la lolangi amene langa ngala sala lo le tangata wale yaisele lenga le vang le atua ma tangata inga wanga sala tamu ma eva o inganga ka penga yele atua lona alo tso atasi e pele le fina ngalo le atua lona atari ele isese le isianga sala ele isemese se Yesu Kristo anga awina mai ele atua sawea e winga fatasi ma tangata le la lonangi amene por se por sa o por arco inga ele fa pena le fina ngalo le atua o le nau ta ingo le atua i lo soifua o le nau ta inga fo le atua i lo fo tangata amen ya kako wola ma ya tato ma sila fia ma o mala malama ile plan le atua ya te oi ile mana ongo le atua ya te ke le yo le mana onga le nau ile atua ya o ma ya ole langi male ole fa va ai le ma fai ona tato wo fa tasi ile awala wata pena ile atua be aka kole ingu le ipu na inu wa Yesu ye ele le ka ke buli Yesu miana fatino lo tomo walalo anga malu fa mangalo Yesu ingu ipu ki nga fenga ka waka we munga wakala wa upe fire Yesu ele kango Yesu eva aisia ele fesiringia Yesu la mela faifua la mela ele o langa mar soifua ngali la langi ne ro esoifua ma o volai amen pape na mela faifua ka ika ele sakanga sala le ka kya kala ele le fina ngalo lo tsama ele lang amen le ai mas question ba wale mela vi fatino Yesu ia mawani tangata eloto fatasi ile atua ia mawani tangata etutusa male fina ngalo le atua nga ia la kousika malato fayale le upule ale atua la ko fayale upule ale atua kelo oi mali ya SF asemega kama fo wedding yes ko ma fo o le kapenga ka ko le fa lo Yesu lo fa penga ka penga Yesu lo na maliu amen ele o lo na so o myo la tupu ale fa Yesu e forma ka kare ngo forma ile laulau ka fa alaka ya kya fa mai ona tsango ile o yele ipu wa fa fetai wa fetana ya tu yo to tsango le ipu ma ya tu fane ya ti o to ku faku o le ale ka fa mama ingo ka ngaka amen ole aka usila fie Yesu ole ahalu ya etotongi o tato wa fa le tonu o tato wa sala mele anga umoro ka ko fie ya im ka ko nga wele tino ne me nga le la alu Yesu abe lungor sa taulo ele fengo fie e ma fenga fa pe so walo va kro bakali ingale si va ko ave kongela kanga sala makwa inga ba ai me se ele fa be fa avakula e fe masuyo bakula fe masuyo makwa inga ave pa wale mele walo totele ele cristiano ke mingi ke muni por arco inga mai oki por arco inga mai e ono sa ya lo fa boy lo nga lo ko ile ati tu ile tu me se
se ya mai a ole yo o lo tinga amene a e fa penga fo le no cha inga ole atso ka penga ngal kangaka ole ka penga ngal kangaka kai mi muli amene over fasiri nga fasiri wa feo o mai yaso wa feo o mai yaso wa feo e fio mai wa feo o mai yaso me mala la fa penga fa mutali fa mutai na ile la lang amen me yesu ele lo se anged yo fo ya kia o kwa ule mala malama ya ka ikaya na ole atua nga lo tsama ole langi na te sila fia le aso amen ala fe me yesu ai ma nga ya fo ya o yo ma fo foi o ka se ko nga lo fa o ka se ko nga fa ma un ele fa penga ke ya wa attack uma ale o ka ngi fai lo nga le nga fai lo mai e si tawale si malo le si malo yo o tono inga e pisa ta mama la tali e pisa le tinama ta mateni yo ko kongo le se fiar fanginga ko kongo inga wanga le bebes wa alu fa solo ko wa palu fa sa pasuile ye meo le ungole la langi ka fa mai kelo fai longa aya la kova aya ya matangi mafa mai se aya o mafui e o lo longa o me kangi fai longa ngaya ngai ka mai efe me yesu ole ko ya ole manga o ki ka ko ai fatas wa ko paunge ka ko le ko mafuka ka ke le ko yo nga o mai ke mi o kinga ka ko ke le ko mafuka amen la ngole ya wa sila fie yesu ole lasi ole lako lasi kausa minga le mai olona aso amen o nga alu ese le yesu e fa wa por kalame mamea na o mai o yele ele tu menga sa ile tu le langi sa ile le langi li hai masikasi mafainga sawi sui ya sui kako mai le anga sala o kako wa so fo mo won lai amen mai le se me yesu ya kangro yesu o mai lo na halo tu atasi mai na wa papa so ina yesu le vai yohane mai fa pepe ile ole ngale so pese lupe mai le fete ole le mai olo watali pele le na tu atasi wa o te fia ia o ngala ka ko ke lo ole mission a yesu male fetala nga yesu le fetala ye malona auso mena tango ile oyele ipo fatsai wo fetala yatu yo to tango le ne ipo ma ia tu fatufane yate oto wa tfa yate oto utele inu lava ile fuole vile se ya o maile malo le atu wa makwai le oilo ile au so ile o mala mafo ile au so ile finga ngalo yesu olai no fo mai amen o wale faingo fier te mi muli ile faingo fier fo mi ola la toa fa fisanga amen me fa bai awa o tfeati oto o teleno lave fo le vinese ya o mai le malo le tua ona tango ile o ile areto fa fisai what of tofi ma vatu ya te ilato fa peat olo utino le nei wo fo ina tu mo oto to te fayele mea nei e fai ma fa manatunga ya te le ala yo o mele ke minge le fa wa fa nga kuinga le le fa wa fa fenga le fa wa wina amen olo continue pele la no langi ya so sa teta sio masina ya sa mo ke fucking wo le ala sa mo le asa fa mantunga olo fa penga ka kelo ka ngakalo ai amu yes tanga ke la ngonga inga le aso sa ai amu ia fo se tanga tsolo o ya la ngona ina le por kalame yesu na fa pe ona fetsala ye au so mai wa tsati asfulu ona tango ile o ile areto faftai wo tofi mama to ya te lato wa fa pe at olo tino ne wa fo ina to mo o to te fayale ambia nei e fai ma fa mana tunga me olo tino ne wa fo ina to mo o to amen olo tino ne wa fo ina to mo o to
ole o langa mar soifuanga atu Yesu na tuina atu uma Yesu mo lo soifua na tuina mai fo Yesu mo wa le tangata masala amen ole manatu Yesu se tu amen o ia ole alo le atua ai o faatino Yesu le mana onga lo na tama ole lang amen o faatino Yesu le mana onga ona ole na ta inga ole atua ia te oe na ta ile atua ia te au asia ona o oe ole pale ali yo ana luenga o oe na fa amu wa iai le ngaluenga ia ao Yesu ole atua amen ona fayelele atua le lo itangata matu wina le fatu anga tena amen o ka uola ole fana wale atua nga fa me nga sala wa tamu ma eva le to no fole atua ma quiz ngole atua le se me finga tai le atua fa ngo fie yo me yo fo ya tato por finga ka o me po afo ya fa ngo fie yo me pa ka ko wo le atua amen fai ngofie ia amene ele se me finga tai no mole atua fai ngofie ia pe afrika ko kisava vali tu samale tu samal fina ngalo le atua amene ele se me ka ko kia popole me ka ko vale lo so ifua le atua na ke sila fia lo mana onga na ke sila fia lo uloto na ke sila fia me umolo tatoa no fo matato familia ai se me lilo le sila fanga le atua yo ka ko manga kunga lilo va air tangata lilo sila le au na le atua why fa mai mama aya ele o lilo ilumo le atua tatoa ma faunga amene le ai se me lilo sila fanga le atua familia ile fa punga sfun male me yo tanglo ile arito faftai what of amen kofusia amen le mana ongo Yesu ya kofusia longa au so ilonga lofa mal ma fa iloa ku ia ile le fa ma honi olona lofa ya te ilato fa iloa ku le au so longa lofa fa iloa ku longa au so olona mana onga fa iloa ku longa au so e ko kusa pau ila ko wa me felenga fisili la so wa yesili o mato me me fisili la wa la so Yesu wa ila sili waila silio mato oyo mako silio ame Yesu ele masese o ko wai afingi ele masese tão Yesu fa akulu ngale au so e ko kusa uma ya Yesu ele lo pode ver que Yesu esse repetir e sili peter e sili yuta e sili Simona le ai amen e ko kusa uma le loto Yesu ron au so amen me tango ile oye le areto faftai coffee was tangata afayo le aseme manga o Yesu ya fa soa manga o Yesu ya fa tutusa manga o Yesu ya tasio lato loto ya tasio lato mafofau ya tasio lato mana tunga awange Yesu kanga kai se eselona lona mafofau maston malona loto me ya kasi le loto ngalo luwe ya fatino le fina ngalo le atua amen ele manga Yesu fa kele le amea ya kasi le loto au na ile atua ya kasi le loto ngalo luwe ngale atua ya kasi le loko estava vale fatino le ngalo wenga amen awange ya fitoto ai o foi ni fa pe sili lesi ni fa pe foi ya sili ya kwa o kengena le ole upulo ke ngofuma umka kia le upule no le ai ile fi se le o la nga ba le ya ska nga kaila le langi le sanga la nga le umala nga poko makanga ka upule atua amen ngi fa pe silia fa fe kai ile atua pe ka se upu pelua upu ka kala ile upule atua vi ia le atua mamfe ka koa nga ngana ile upule atua pe ka se upu pe fa upu pole arko nga Paule me fa fe kai le atua wasila fiele atua lo loto amen wasila fiele atua ka ko loko ka ko ke ngau ile atua ka ko ke ngau mulu au foi ile ngalu wenga le atua le loto tasi le manatu tasi le loto fa ile ngalu wenga le atua amen ole anga kasi le loko kako ngalu lue fa kingo au wange ya se fe tanga iko kongo le ngalu ngale atua au wange se ka mui iko kongo le ngalu ngale atua au wange fia sili se ko kongo le ngalu ngale atua asia langol mele ngale nga
kofi le atua le a Yesu le a reto makufa ilonga au so ya fa kukusa mea ya fa palengi mea ya fa kukusa mea ya kasi le loko ya ngalulue iko kongo le ngalue ngale atua amene au mangi fa pe ameo wasili lale wasili le alofo Yesu ya peke wasili le alofo Yesu ya matele ai amene le ai le se me fa penga e kasi ale lokole manga o Yesu peke aule anga pole ai mamalo loko ime ke fakingo amen ole loto nga manga o Yesu ele manga o Yesu yo falling aule le amen ele manga o Yesu yo falling aule le kele ai manga o Yesu ilo loto amen ya kukusa ikako le ngaluvenga le atua ka kufa ai faso ai ole mana onga tango Yesu le faile paseka malona auso inga ye fai loa kule auso olona loto fa pena fole no ta inga le atua ya ti oima sila fiele sto tato loto e aona tato ngalulue ile loto eta se fa atino le fina ngalo ai le atua me le ngate na tango le atua le Yesu le areto fa kai with of tofi mama ti ate la to fa peat olo tino le nei fo ina atu mo oto to te fai le me nei e fai ma fa mana tunga e ora kai mingi walo faula Yesu fa mga kunga le fa mga kwe Yesu lo also olo continue pe olo walu pe amen ya unga tupulanga ke akule unga kupulanga ke unga kupulanga olo fa manatsu pe ashame wala nga ko ile upole atu wala fa mantunga Yesu amen se fa loa kwa yati ole tsangata se fa loa me yati ole tsangata masala ole mana onga leo le atua yati ole mana onga leo le atua yati ya tato ngalulue pulu lima ile ngalue ngale atua amene yakako sava mali kusa malfina ngalo le atua amene ntsanga le oya retso aluas to tfayele amene pamantunga yatau sava pe fo yona tsango ile ipu ina wa umona tsalsua o fa piatu ole ne ipu le fenga nga fo le lo tsotso olenge yipu ile ngata ina tala noa Yesu ile reton fatu solo na tino ai kwekala ngoa maile ile ipu le toto amene ile ipu ina wa umona tali sua wa fa peatu ole ne ipu ole fenga nga foule ile toto wa fa malingine mo oto amen wa fa malingine mo oto wa fa peatu o fo ina mailo na tino mo itatu ai fa malingina lona toto mo itatu amen fa malingina lona toto amen vai lai ki nga fa kali Yesu ki nga ye infeme Yesu ole ne pase kamo mo oto ole yo oloa ilo tinga me ye fa kali ya Yesu amen ole kaime ole halo te ngai mo na puanga ole sasa ole ta ile ifa pe menga nga faingo fiele alo Yesu lunga sa tsauru e ko ku ifo sa tsauru fa tsauru Yesu fa sa tsauru Yesu wa makwa ilonga nga vai wa makwa ilonga nga kalo fai amen feme fai mafama na tunga ya te tatolo na maliu olona tino amene me olona tino fo ina atu mo oto te fayele mene e fama na tunga ya te oto ai ko sawe fo malona toto le ipule neyo le fenga nga fo ole ipule neyo le fenga nga fo amene no wa umana tai sua wa fa piato le ne ipule fenga nga fo le lo toto wa fama lingina mo oto ole fenga nga fo ole fenga nga fo ole usila fie Yesu wa nga luenga nga fatino o yai o ia ile la langi ole o sa ungi nga ye etsali le mana ongolo ntama amene langa le fa pere ki nga Yesu nti nga Yesu fa mai au tatalo Yesu mai au tatalo Yesu lon kama fa mai nga fukoko amen o ongo ki nga amene o ono yon ti nga amene wa futso le faola amen ongole o ono yona tinga fitsa ya amene afemia my lot sama ai amene ai awane ifaya lo loto
a o lo fina ngalo ya be Esther nge ipu ai awane fayalo uloto a o lo fina ngalo amene le fetsa la nga Yesu na fetsa la ye ilonza ma amene au kakalo wa Yesu ngole maunga ma Yesu wa makwa yalu ako le loto Yesu nga ilona tsama ku waku luna loto ku waku luna tangata ile atua pule ile atua oame la amia me wa futoto le li faula nga ono sa ichi nga amene le feme yai ole a reto fitsalai utoto me fo inatu mo lo tino le ne wa fo inatu mo uto amen o te fayele me ne e fai ma fa mana tunga ya tia ai ko sa le los fu feme sa tango fo yo ye le ipu na wa umona talisiwa wa fa peat o le ne ipu fenga nga fo le lo utoto wa fa malingina mo uto amen fa malingina mo tato amen ole afina ngalo le fa mama yo tato tangata ole toto Yesua fa ngalo i tato tangata sala wa fa mama ka ko mele ngasala amen ole fenga nga fona osia e Yesu male mlona tama asia onga o ema amen ona o ema o fa nge mo fa pe e fai foi ole o le manga yo koe o nga koe fitalainga ilona au so o manga ma mea fitalai Yesu fua le Yesu pe ya mea umama ole o ya te ya ai se koe fa sanga tasi atu ilona au so o ma koe kalangoa yai koe fa malo si au le fa me ole ofisi le fie Yesu le alu ese fa me ya o lo tino le tale reto wa fitsalai matof mama tete fa peat o lo utino le nei amen o lo utino le nei wo fo ina tu mo to te fayele me nei e fai ma fa mana tunga ya tia o le nei ipu o le fenga nga fo le lo toto wo fa malingi ina mo to amen ma ai por kala me a Yesu amen o le kala ngo ye lo so ai pe tai falsa mai o yatia o le lau ne le lima o le fala taina fa mena fe mo le sumelua e alu lava la tali o tangata e pe ona tofia a tangata na fala taina o ya o italo fa ya te ya o le akor kanga sala amene o yukor kanga sala o le akor kanga sala ele nga kaya yuka o emha ya ikako ku wakasi ya yuka le fala ole ase ngaluenga ole asa ngaluenga lo fai mole tua amene fme alo ilungo le lau ai pe sai fa utsamai o ya tia o le lau nei le lima ole na tfala taina e alu lava la tali o tangata e pe ona tofia ngai fai mai fme o ke le ingu fo se fu le vine amen se yo ole malo le atua ma kile ngi fa fu le vine se yo o se le ngi fa fu le vine se yo o mai le malo le atua amene ko va ai le por kalamia Yesu amene le atua ilo natali le atua o lo fa piona fa tino pe me Yesu amene o ki ngama fa fika uli o ki ngama popo nga ile ia na langona Yesu lo na tinga na langona Yesu peka ko ba aya ku ngei na ngala se soka ko nga so ifu mo la me ke mi o ia Yesu le la lang ata to chilo nei ia tama me umolo fa hali mai ya le ke mi nga mai Yesu ka swanga Yesu malo na so se yo nga fa laka Yesu se yo nga kai me Yesu fa masino maka umale akalenga ole fai tsaunga ole fala taina ole pase kalen fatino ina fem famen tunga ole fa taina Yesu amen se ia o ainga fa sa tsaurua oka se fainga kar kilo le faula ai amo ia kala kele ola ngona ina le pe mo iwa umana faatino nga fa mangaku ale me nga me fai ma fa na tunga ya oi fai ma fa na tunga ya tia
mea ua uma na fai loa Yesu no na aso ai le itu ua le lalolangi ele itu ua le lato mafutanga ma le auso ua uma na fai loa ia Yesu mea uma a fe me yolo tino ne yola fo ina atu mo outou amene fe ma fama na tunga ia tiau amene ua olo toto ole fenga folia ilo toto ua fama ningina mo outou amene a ia o va pe ma fofonga kalo fai Yesu kalo fai le atua I plana le atua ile tangata ele ngaka nga fai loa mai le kemi muli fai loa mai ile kelewa me tupu le olanga mai soifuanga ole kemi fo ile koi le nga fo fai Yesu o karkele me fai kelo me koso solo le faula fa masingo akwelea ale me konwange fa masingo kanga sala le kanga kami otonu amene fa masingo kanga sala le kanga kami otonu ole aka fole ngao yutsala to wia fa mai yalu lava le atali yortsangata yalu lava le atali yortsangata pino ni Sofia artsangata na tsfala tsaina oya oitsalo fai kalo fai esa olele kako ilore mena oyele kako ilore mena oye ya so ne yo yutsa fe me ya ko pule anga ye ilona ola amen wa fo ile anga sala amen o fo ile kako o ngi kako vai faka va o ngi faka va ayake kako kako me fachi no mfang o ngi faka va ayake kako kako upotsa tsalai o ngi faka va ayake kako kako ngaluenga fakingo le ai afaya ole me otu sia le fa pa ya le atua ole me nga kako ke au ska ai kako ke au ngale upo le atua amen aya kako ke au nga fa fika ile atua le failo kako ngalulue au na kako au na kako au na le upo ole upo le atua kako ke au ngale upo le atua ai kako ke ke ya kule upo le atua langa ole me moni mafa maoni aya amaya pakro sila fie le atua lo na taimi sila fia Yesu lo ngakai mile lalo langi wa ile misiona wa ifamea ke ile fulashon mai oi ka pengal paseka ka kokarisua ai oi lo al so ole la ko paseka le mai Yesu amen sila fia Yesu me sila fia Yesu le tonu unga wa le taimi la ngamisionga o sila fia Yesu wa yaile kaimi wa fa mutsa ilunga la na misiona ile la no langi ala ko fo yaku ile atua ko fo ilung kama fme ile nga fme se ya o ina fai wina le malo le atua amen fa penga ngalwe ka amen o ngalwe ka ko ngalwe le ka wi ile longe ke fa persisi ka wi la longe ele fa pe la ko va ko kakuya place ko ile stanga kai amerika ka pape olo ka wile no le ai le yo le ka ko kiso ifu mo o wole la langi ge awo umanga ka penga ile atua le mafa mo le feme ye Yesu le feme se ya o ina fai wina ile malo o le atua mera fa kingo Yesu ile la langi savali ya ka le atali imala fini ole atua ai fai mai fo kangu unga man fa mo le feme Yesu amen aya if I win le malo le atua fa penga fa lanka amen aya ile nga kainga fo Yesu lo na tino e fai ma fa mana tunga ai ko fo ai mai Yesu lo na toto e fai ma vale fa e fai ma fa mana tunga e fai ma fenga nga fo fa le fenga nga fo ile nga kala i fatino nga Yesu o mea aka wana ne ka ke le ke soi fo mo wala lan ka ko kuli makailea me umana fatino tatso li fauna ya ai fa tsaila vai le tsua ne vai ngola fiafi fa tsaila bate ya au ole manu ile ngata fo ile yo sunga fo fatonu ya mikaele pretsavi ile tsua fa vano ine fo tso taimi haleluya fa pionka ko fa so e fo il finangalo le tsua ya ole aso ise upu o le tauta mali ipo wa o ile fa aso ile tsusa male finangalo ye fa mangalo fale le atua to fa fo ile fale le atua to finangalo nge fia tsonu ya onga o kar kongwe lo ya fo inisio ngalo wenga lo fa piona
Fatale filo finga luenga fa we fo il proclame ne fiafi ya yanga le le suela fa fonga fo ne fiafi ngata fo ile ya tato fa mano fo lo taimi tato fa so fo upole atua ya yanga le le atua ya oe le uso le tuangane ngata fo ile tamati na au na foi ma wone proclame ilungo penga tafai langi testimony hour ya angale leile atua fala utele le atua lon fina ngalo ne ya fa piona tato no fa mala mala mai matato fina final masa ili ne ya tato mawale le nu ole o mana fola ele atua ya te tato na fa na ya angale le foi le atua ne ya fiafi la to fo tapena tu proclame ya angale leile atua fa manatu fo itapenanga ne ya fiafi asa pena fo ya wasi di ingole atua ya fa atele mfama wonga ina ya le tato au nanga lo tato au nai ya la fa yu tato seta talo ya le atua no mato tama fa tele la baila upu fa yesu no mato le fa ola tapenanga maya e o mona etapena ina o mafo ilo mato yai le nei la langi tama fa tama anga le leila wa fio ne ya fiafi la tofu ya la fa pe ona tapena che fa wow por kalame ne ya fiafi se o na fa wina to alua la wa fio to alua le nganga la wa fio mai la to fa manacho tapena nga awa lavale fa so ino lo fina nga ne ya mawa lunga I lovi inga ai awa ne ya se mato fa manuia fa no lunga la fa na fese mana o tswaile leo ne ya fiafi la ona tina yanga le leila wa fio fa manuia fa la utele lo nganga pa ia yo mato lot ba se foi la upta ma fa tsaila up wa o mato fo ile bi inga ya chi o tsa ma fa tsa va yo mato tsangata ona o yesu o wole mavala awa tswai amen amen to God be the glory forever and ever amen amen. God bless you all family.